Romeo za Horvata, Josipa i evo gola! Evo gola! Sjajno je to! Hoće li probati bombu za Joku Horvata? Joka Horvat vratit će za... I 2:0 je! 2:0 je! Romeo Sušac! Fantastična akcija na ovoj strani. Romeo za desno. Da! Fiću Josipovića koji postavlja 3:0 rezultat za Romeo. Romeo kroz dvoje noge za 4:0. Kroz noge vratara Pezića i igrača sa Nospak i hoće li ovo podbosti? Svaka čast za Nospaka. Vidio sam ovo. Sudac je dao znak i... Može! 6:0. Marin Zdelar.